Danas smo bili u ulici Milentija Popovića na Novom Beogradu, gde je nadzorna kamera sa stambene zgrade snimila mladića i devojku koji se svađaju. U jednom trenutku bilo je i udaraca. Da li snimci u ovakvim i sličnim situacijama mogu da se koriste kao dokazi u krivičnom postupku? Svi ti zapisi, audio i video, kao što smo i rekli, se mogu koristiti kako u cilju otkrivanja učinilaca krivičnih dela, tako i u njihovom procesuiranju, odnosno tako i u smislu daljeg dokazivanja, odnosno vođenja krivičnog postupka. Jedina razlika u svemu tome je što za nešto treba 30 dana, za nešto 60 i tako dalje, ali u principu uvek se dođe do nekog rezultata. Bez obzira na to da li je kamera snimila krivično delo na javnoj ili privatnoj površini, to jeste dokaz. Ipak sve češće u sudskoj i tužilačkoj praksi koriste se privatni video zapisi. Svi se sećamo slučaja iz Zvečanske kada je vaspitačica maltretirala dete. Pošto je to privatan snimak, bilo je nedoumica smeli da se koristi. Tužilaštvo je stava i tokom trajanja celog ovog postupka je ukazivalo da je taj snimak treba da se koristi. Zašto? Zato što tu nije privatni interes ugrožen, odnosno javni interes i pretežni interes je dece da se sačuvaju i da se zabeleži izvršenje takvog krivičnog dela. Često samo snimak nije dovoljan da bi neko bio osuđen. Iako se video zapisi koriste u istražnom postupku, nisu uvek i dokaz na sudu, tvrde stručnjaci. Kao što je pre neki dan bio primer da je napadnuta radnica Centra za socijalni rad, pa su kamere na neki način ukazale ko su eventualni počinioci. Da li će ti počinioci kasnije, tokom postupka, biti osuđeni samo na osnovu tog snimka, to je već neka druga stvar. Svako može da dostavi snimak. Može da dostavi policija, može da dostavi građanin, mogu preko određenih organizacija, preko društvenih mreža. Sve što je dospelo u javnost mora se ceniti. Kod svih pristiglih snimaka prvo se proverava autentičnost. Prilikom analize nekad se traži identifikacija lica, predmeta, a nekad rekonstrukcija događaja. Sve to je teže utvrditi kada je video zapis lošeg kvaliteta. Ono što je za nas tačkica na ekranu, za njih može da bude dokaz koji rešava slučaj. Morate da gledate snimak, da vas, kako da kažem, da budete neko koga sve interesuje. Znači, morate svaki detalj da pogledate, svaki ugao, svaki ćošak, čak i neke nebitne stvari po neki put mogu da vas odvedu do nekog rešenja. Video zapisi koji se koriste kao dokazi pomenuti su u mnogim zakonima, ali ne postoji krovni koji bi sve objedinio. Zbog toga su nekad nejasni okviri u kojima nadležni mogu da rade, kažu upućeni. Zato su stručnjaci saglasni da bi poseban zakon olakšao posao i omogućio da se brže dolazi do rezultata.